Hey yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Bersama saya lagi, Nazo Sia. Hari ini kita akan bermain sebagai yang bertajuk Be a Beggar ya guys ya. Okey, menjadi pengemis, bayangkan. Jangan jadi pengemis ya guys ya. Saya tidak mengsarankan korang untuk menjadi pengemis ya. Okay, let's go. Let's start with the basic. Okay, kita akan jadi basic yang go up there and try to begging. Okay, ask for money. Give me money. Lama. Wih, teruk betul lah, kita kena tendang yang bayangkan. Wih, dia betik yang. Let's try again. Teruk betul, kita kena tendang yang. Pay for me, you need help before I change my mind. Thank you. Ask for begging, ask for money lagi. Robot ni again. Black Bankry. Wish, teruknya. Dia pukul kita macam gitu je geng. Okay, kita kembali ke base geng. Ni base kita. Entahlah ni apa ni, collect. Collect money geng. Kita semua collect banyak money untuk meningkatkan kekayaan kita geng. Kita semua jadi beggar dan profesional ya, pengemis yang profesional, bayangkan. Collect. Okay, let's go. What's this? Beg for money. Please, what's this? Duit. Oh, kita main macam ni lah. Ni kota judi ni punya. Oh, ya, letak bom pula. Tekan bom game, bayangkan. Nice. Toggle auto clicker. Auto clicker. Aduh, hai. Bayangkan kena guna kekuatan itu ya. Kekuatan judai geng, bayangkan. Setiap kali klik kita akan mendapatkan duit geng. Okay. Dengan duit ini kita boleh buat apa geng? Menjadi beggar yang profesional. Upgrade for kosong geng. Boxer tire. Back power. Apa sih? Increase chance begging. Income increase. Income increase lah. Jadi 1.1 geng, bayangkan. Okay, sepertinya akan menjadi banyak geng. Macam mana kita nak exit ni geng? Macam mana kita nak keluar? Macam mana kita nak terlepas dari ini? Okay, exit. Okay, ni ada mention diri lah. Okay, tadi kita dipukul sampai mematikan ni, bayangkan. Jahat betul lah dia orang ni. Ada ke pukul pengemis macam gitu sekali ya. Free employee. What's that? Free employee geng. What's this? Available income type no lah. Okay, expect interest money. Apa ini cakap ni? Okay, sky on it. Itu geng. Ya, box lari mana? Fake Gucci. Let's see, here go. Oh my god. Kenapa dia percaya geng? Wih, teruk betul lah, kita ditendang lagi geng, bayangkan. Mana ada orang tendang macam tu sekali geng? Friend kami mana? Ask for money. Very hungry. Fine, take this. Mantap ni, jangan minta dengan dia ni. Kita minta dengan hijau-hijau je. Nice. Apa ni? Increase beg chain while begging. My god. Chance saya rasa meningkatkan sampai 100% ke pengemisan ya. Saya semalas lah. Okay, ada player to take 2. Kita pergi ke player geng. Steal. Tak boleh geng. Upgrade menu. Okay, upgrade. Early tire. What's that? You can also upgrade your ally to try your armor upgrade. Bayangkan. Entahlah. Okay, let's go geng. Kita collect je benda ni. Okay, entahlah saya nak buat apa ni geng. Upgrade dengan ni. Upgrade box tire. Increase by 10. Box tire. What does that mean? What does that even mean? Back for money. Kita semua itu ya, mencari uang geng. Dengan menekan ini ya. Saya tak tahu ini beggar ke apa benda yang tekan-tekan macam ni. Bayangkan ada ke beggar tekan macam ni geng. I don't eat no. Tralalero tralala. No. Cappuccino assassino. No. Espresso signorita. No. Le simuchi kebajo. Lo. Claim your free employee. Apa employee geng? Take it before I change my mind. Esto es señorita. La. Espresso signoriro. Lo. Apa dia di main ni? Aduh, teruk betul lah. I'm hungry tu betul lah.
Dah semasa exit. Kita harus mengambil uang kita ini daripada titik usaha payah kita, geng. Kita bekerja keras untuk ini. Bayangkan meningkat. Oh, alai tayar, geng. Kita akan meningkatkan sampai maksimum ya. Gak ada glitch apa ni? You better not be lying. 10k banyaknya. Glitch. Musim glitch, geng. And everything for crypto. I love everything for crypto. Jangan kira ya, dari. Okay. Jangan start saya. Ya. Oh, jahat betul dia orang ni. Seperhati dia orang ni. Kamu ni iblis kah? Iblis tak sejahat kamu semua ni. Itu betul lah dipukul saya, geng. Bayangkan. Ask for money. Respect to grind. Let me. I want money. Please. Please, money. Give me money. Bless you. Thank you. You are so kind. You today not present. Teruknya perempuan tu dari tadi, Jok. Asyik kalau perempuan je mesti tu, geng. Oh, you will on it. Apa tu? Let me film my Gucci. Ui, tendang sampai ke alam ke-7, ya, bayangkan. Ui, tendang sampai alam ke-7, geng. Employer, what's this? Bye. Crying kid. Uish. Ada pekerja kita teruknya game ni. Pekerja kita budak macam minta pengemis, geng. Nice bot. Here you go. Where's that, man? Seramnya. Ada anomaly, geng. Ada anomaly, bayangkan. Okay. Tralala. Yo. Cino assassino. Lo. Okay. I'm not pro, just role playing. Go away, beggar. Betul. Okay, tak upgrade, geng. Employer kita harus menambahkan itu, pengikut kita. Ambil robot for food. Ambil robot anjir, bayangkan. You earn it. Yes, sir. Oh my god. Bagi saya duit. Saya dulu lah. Bagi saya duit lah. Kamu bagi saya duit, please. Do not touch me. Terbuka kayangan, geng. Kalau yang orang tu tak apa, geng. Kalau saya tak boleh pula. Mesti sebab saya muka hijau. Ada kaitan dengan alien. Ada mengerikan. Buat duit atas sana, geng. Kita kutip dulu kat si senggol dong. Ambil duit dulu kat si. Okay, let's go, geng. Kita akan minta dengan dia. Start awake. Teruk betul penguin ni. Sampai ke alam ke-7, geng. Macam mana sih nak bebas dari ini, geng? Bayangkan. Aduh, Ni do not free climb. Okay, do not hire employee. Money box. So many. Increase all level lah. Increase ni. Ni tak boleh, geng. Terlalu kismin. Glitch. I need glitch. Okay, please me. I have me. Bless you. Thank you lah. Itu yang apa namanya tu? Tim Jendel ya. Tim Jendel memberi saya orang, geng. Bayangkan. Banyaknya 3k. Tim Jendel. Siapa di sini tim Jendel, geng? Sepertinya tim Jendel baik, geng. Sepertinya tim Jendel baik sebab dia orang bagi duit saya, geng. Bayangkan. Wish this. Tralala. You unlock professional beggar tag. Professional beggar, geng. Bayangkan. Siapa di sini yang menjadi profesional pencuri wang, perampok wang, geng. Bayangkan. Okay, cuba tengok, geng. Apa lagi yang boleh buat ni? Text. I'm equipped.
3 on player. Na 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 na. Box billionaire. Oh no. Fish finisher professional beggar. Bayangkan. Cardboard stolen. Oh, ini tendang geng. Bayangkan sejahat ni dia orang ni. Please money. Please money. Money sir. Money sir. Better not lying to me. I'm just lying to you lah. Okay. Please lah. Oh, itu teruk betul dari tadi perempuan ni geng. Dia pukul saya geng. Tak nampak ke rumah saya yang sangat kuat dan handsome di sini. Kuat dan sangat sangat kukuh geng. Money please. Get job. Oh, teruk betul. My heart hungry. Just my mind. Ask for money. Orang macam perampok je ni. Ui, jahat betul lah dia ni. Tenang kita sampai kat dalam kekayangan ni. Bayangkan. Wish. No. Wait. Who is this? Kenapa dia itu muka dia geng kat sini? Kat saya punya ada tak? Dia bisa tengok Oh, ada lah. Setiap tempat ada muka dia orang geng. Okay, jadi kita akan stay kat sini. Sebab okay, kita akan meminta duit lagi geng. Please. I lost everything. I hope this help. Awak kena scam. You're just scammer. Oh my god. Respect you Brian, you earn it. Oh, thank you. Jangan duit. Perempuan ni mesti tendang saya ni. Oh, dia tendang saya geng. Bayangkan. Uish, sampai saya tertidur kat sini geng. Sampai saya tertidur. Ni boleh tak? Kamu boleh tak nampaknya sepertinya bekon baik geng. Terima kasih bekon ya. Salah satu penolong saya adalah bekon ya. Okay. Adakah anda ingin menolong saya sedikit uang guys? Aduh jahatnya. Wih, teruk betul. Teruk betul lah main. Sleeping beggar. Wih, kita employer. Sleeping beggar. Unlock. Okay, sepertinya kita akan menjadi kaya geng. Bayangkan. Upgrade lagi yang guysnya. Okay, upgrade dan upgrade lagi. Yeah. Employer 10k geng. Street musician, blind beggar, bottle collector, set lady with baby doll, one leg clergy guy, blanket person. What's that mean? Blanket person geng, bayangkan. Terus mengumpulkan 10k geng. Dia tanya perempuan tu sebab perempuan tu jahat geng. Okay, perempuan ni tolonglah bagi saya sedikit wang. Please, do not touch me, jahatnya. Sampai ke arah kekayangan geng. Kita officialize, tolong saya. Officialize. Oh, terima kasih officialize. Kawan dah sangat kaya ya. Okay, kita tipu yang robot ni. Oh lemak, dia cakap saya comel lagi. Bayangkan agak sus ya guys ya. Okay, let's go. Please give me some money. Thank you. Perempuan tadi ini glitch. Kekayaan cepatkan bayar. I love money and crypto. Oh, terima kasih lah, kamu sangat comel dan sangat baik. Okay, bagi saya 1 juta K. Baik, 1 juta K ada ke? Bagi saya duit cepatkan bayar. Bayarlah bekon. Oh hell no, bekon Goku jahatnya. Oh, glitch. I need glitch. Okay, give me money. Cakap betul lah dia. Wih, teruknya. Benda tu. Benda ni cakap ni. Saya jalan jugalah. Susahnya. Oh my god. Okay, kita akan menjadi baik profesional geng. Mantap rumah saya tadi. Your best, let's go. Saya rasa dah boleh lah kot untuk membeli musician ya. Magician, let's go. Kita beli musician, bayangkan. What's this?
Buy elite exclusive employer. Ya. Okay, kita beli magician je. Macam ni tempat saya, geng. Lebih upgrade, lebih sigma. Okay, guys. Saya sampai sini saja video kita hari ini. Kalau kau suka, jangan lupa like, comment dan subscribe, guys. See you next time. Bye bye.